Kublai cuma napi parlok barok baju pet kursiannya kenika channel mau benar. Te parlok barok mentang wan rai cepi papentip cepi ya kenika we kan notice lucky draw aku bahkan neka lucky draw kalong biang mahanam tajong pi bane sim benta nomor kalong ke bahit bah sengap bah bangan polis cepi HE kenika jaka bat katno ke price pinyo bat katno ke door tiket. Te tanginya sengap bangan polis cepi ya kenika notice lucky draw ke bahit shisha ha ke senong trau side click. Teka lucky draw balapan jai jaka dorbar senong trau side click. Kajaka kedai hatrau viewpoint National Highway Chilong Tura kemud kene kajaka kadon haka bypass soyong haka ba kadon haka senong trau haka ba en pelong haka ne kajaka kabadai haka jang lum haka ba kadai kajaka jengok kai pet kai ya kene kesurok National Highway kaba khot trau viewpoint. Te en penlong ya kene ka lucky draw haka khat sau terik khat badai khat ar yar po sau kemud khat sau terik di sembar en pen khalai lane en pentip ya ka risol ya ki nong job jong kane ka lucky draw. Te ka dor tiket kalong tang lai spa tingka shi tiket. Hendra ki price ngap ha kalong ka hit shisha hadu kata-kata. Ka baning kong pinyo da ka brand new Bolero pick up. Plus nang ta pinyo sa kapisa chilak tingka. Hadin ba job ya kane ka brand new Bolero pick up pinyo ru ka bai sha hadu chilak tingka kapisa ka bai pinyang na kam tajong pi unong job halor kane ka fast price. Te ka ba arpat ka ba ar pinyo da ka Bolero pick up model arjar khatnyo lane ka pisa riulak san pho hajar tingka. Te kane ka Bolero pick up kade ka barim ka barang tip top ha kane ka bang pan EFP kade kane te ka ba ar kade kane nam tau nong job. Handai lada pim chim ya kane ka Bolero pick up kabarim pila ban chim no da kapisa hadu riulak san pho hajar tingka. Wow subang shisha te ka balai pat pinyo da ka brand new Alto Kitten STD ringkat bat kapisa baim penyang lane ka baisha nam tajong pi unong job chipo hajar tingka kapisa ka basau pinyo da ka brand new Alto Kitten STD plus pisa san hajar tingka kamut dalor bala job ya kaneka brand new Alto Kitten pinyo bat kapisa san hajar tingka rengkat kapisa ai baisha ya pi kinong unong job ya kaneka kedan ka basau te kedan ka basan pinyo da kapisa bet arlak tingka kapisa kabandru pinyo da kapisa chilak tingka kabanyo pinyo da kapisa san pho hajar tingka kaba pra pinyo da kapisa arpo hajar tingka teki ke price kidon hadu pra teli ki price kabaningkang ka brand new Bolero pick up bat kapisa chilak kaba ar ka Bolero pick up ya kabarim bat kap lani kapisa riulak san pho hajar kabalai pinyo da brand new Alto Kitten rengkat kapisa chipo hajar kabasau brand new Alto Kitten rengkat kapisa san hajar. Kini ki price kilong ka bahit shisha hadu kata-kata ha ka ba ka dor tiket kalong tang lai spa tingka hari pinyo ya kane ka brand new Bolero pick up rengkat kapisa chilak tingka. Te nakam ta kane ka tiket asdang bandino kamtam hak tu ka than bypass bawan na Shillong samairang lane ban lek na mairang sa Shillong kadon ha ka bypass trau ka badon ha lai kilometer ke jinjingai na lat maureng. Te ND ya kene ka tiket haka dor lai spa tingka shi tiket bandak kam tai ki bakwa ban tit online en sedang di nadu ka khat sau tarik nadu ka khat san tarik mentau benai te de ban kam tip kam ne so phun hai kini ki nomba skap hai kini ki nomba khnang ba pin tip kam ne sai ba pin yo ya kini ki tiket nomor ya kini tiket ND keleng saudong hi barok ka jela jongi te ND keleng hai ki cakai kam tam ki stan kali en bu ya kini ki tiket nakam ta kane ka lucky draw te skap hai kini ki nombar ba pin phun hai kini ki nong panyaj pra sau iwei san pra lai not lai sau pra lane pra nyau san iwei not san sau kendai lane pra lai nyau sau san nyau riu ar nyau kini ki banga bu hakmat du kini ki banga padi hakmat kana ba pin sai save kini ki nombar shemi kini ki nombar phun kini ki nong panyaj la da pikwa ban yo ya kene ka tiket lai spa tingka hadu pra tili ki price te hakane ka khat sau terik ka don ru ka program ka bahe bah ha kane ka chinong trau ha ka don ru ka hausi bompar hadu lai lak tingka bat kiwe de ki fit bat kiwe de ki jila kai nak minta
ban penpernya ya pi hak ketiga sengi kap sau tarik Disember. Jadi ya wan baru hak ketiga sengi lada pimyo ya ketiket wan hak ketiga sengi hak ketiga senong trau. Jadi wan bantit ya ketiket lais pak tingka pimyo ya kini kipra teli kipra kibah shisha ani jing ibang kabaran new bolero pick up. Kalau bapa pilayo ya kali piyo ke pisah hadu hilak tingka kalong ke basuk bat ke biang panam tajong pila dah pijo ya kenika tambahan kong. Jadi ya cimta kenang bantit ya kenika tiket lucky draw hak badai bat neki ban ya rap ya kini nong chong chnong jong kenika chnong trau sa klik. Desa pun behak niki nombarat piku ban cim te kini kinong penjadu kita bu ya tiket haman laki dong haman laki jaka kam tam laki stan kali lah naik kinong ba. Teng anget pin last tu ya kene kajing petip jonga kene kajaka kabang apa ia pi kadai kene kajaka kabakin sapen long ya kene ka lucky draw kadai ha bypass soyong. Te kalong ke ke ba internet ba kene kajaka kene ka jaka viewpoint jaka pet kai kinong pet kai ya kene ka surok ba internet jong ka national highway na Shillong Shatura. Te anget kene kajing berbana jonga kalong ka bala seisok dan negara dingdon pak nam tajong pi kita bakwa ban tiet ya kan negara tiket lucky draw te satiet no bar nget pin sa job ya kan negara lucky draw ka bahe du bar penjaj da kan negara chnong trau sa kli te tang ne kublai shibun pi par lak bro ingin saya kan dupat hak wiki video ban penchai company shishu te lada pi kwa ban tiet ya tiket lada ngamla ban tip sepi ya jaka te tapun me ya kini kinong penjaj bang lada puli mentai ya kini nomba pun jongki. Te kublai shibun ingin saya kendu pat hak awe pat ka video penchai shishu hak halor kan nega lucky draw ka bahit pat ka bahe bah ala penjai da ka chnong trau sa kli ka bah pa is Kazil district kublai shibun.